Iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe nanjye Eugenie Mukankusi, ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo. Ibiganiro birabimburirwa n'amakuru avugwa hirya no hino ku isi, mwateguriwe kandi mugezweho na Aloyizi Bigirimana. Mwaramutse Eugenie, namwe muteze amatwi. Muri aka kanya muri Afurika, abagore 6 hamwe n'abana 9 bo mu miryango y'abakristu bari baranyurujwe n'abajihadiste mu buraruko bushira ubuseruko bwa Nigeria baratorotse bava mu vyara vy'abari banyuruje. Abategetsi bavuze ejo ku munsi wa mbere ko abo bantu bakoze urugendo rw'iminsi 6 mu ishamba bariko barahunga. Abanyuruje abo bagore n'abana ntibaramenyekana, ariko akarere bafatiwemwo kazwi ko karimwo abarwanyi bo mu muhari Iswape wiyonkoye kuri Boko Haram mu 2016. Muri Afurika kandi, Swaziland yaragomoye abasirikare n'abapolisi mu mashuri atari make y'igihugu ejo ku munsi wa mbere gutururuza abanyeshuri babandanya imyiyerekano isaba ko haba amavugururwa mu vya politike. Abanyeshuri bo mu mashuri yisumbuye muri ico gihugu ca Afurika kikirangwa n'intwaro ya cami bari barahagaritse ivyigwa mu kwezi guheze. Kimwe mu vyo basaba harimo kurekura abashingamateka 2 bahagaritswe mu bihe vy'imyiyerekano yo mu mwaka uheze yasaba ko igihugu gitwarwa hisunzwe demokarasi. Ishirahamwe ry'ubumwe bwa Afurika ryavuze ko ryifuza gukorana na ONU mu gufasha Somalia mu twigoro twayo two kurwanya imihari yitwaje ibigwanisho y'intagondwa no gushika ku masezerano arama muri ico gihugu. Mu itangazo ryashikirijwe ejo ku munsi wa mbere, akanama k'ubumwe bwa Afurika kajejwe amahoro n'umutekano kavuze ko gashigikiye ivyasabwe n'umugwi wigenga wabonye ko Amisome yosubirirwa n'inteko za ONU zifatanije n'iz'ubumwe bwa Afurika inyuma y'uyu mwaka. Washington, ijwi ry'Amerika. Hanze ya Afurika, mu gisata c'amagara y'abantu, ishirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rirahanura ko abantu b'amagara make kandi badafise ubudahangarwa bw'ingwara bafata doze ya 3 y'urucanco rwa COVID-19. Umugwi w'abahanuzi ba OMS mu bijanye n'incanco wavuze ko iyo doze ya 3 izofasha cyane uwo mugwi w'abantu kuko bafise amahirwe manini yo kwandura COVID-19 n'inyuma yo guterwa doze ya 2. Ikindi cyakozwe ejo ku munsi wa mbere, ihinguriro ry'imiti Merck ryo muri Amerika ryasavye leta z'ubumwe za Amerika kwemeza ibinini vyaryo vyo kuvura abandura COVID-19. Mu gihe ivyo binini vyo kwemezwa, woba ari umuti wa mbere wo kunywa wa COVID-19 utanguye guhabwa abagwayi bayo. Umusobanuzi w'indimi yatabaye perezida wa leta z'ubumwe za Amerika Joe Biden mu 2008 mu rubura rwa neje muri Afghanistan yarashoboye guhunga ico gihugu hamwe n'umuryango wiwe. Ni nyuma y'indwi zitari nke yaramaze yinyegeza abatalibani. Ibi vyemejwe n'ubushikiranganji bwa leta z'ubumwe za Amerika bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi wa mbere. Inyuma yo guca muri Pakistani, Amani Kalili hamwe n'umuryango wiwe barashoboye kuronswa indege ya leta ya Amerika yabashikanye i Doha muri Katari, ahari ibihumbi vy'impunzi zahunze Afghanistani ziriko zirakorerwa amadosiye n'abategetsi ba Amerika bajejwe igisata c'abimukira. Mu mwaka wa 2008, Kalili yakora nk'umusobanuzi w'indimi ku basirikare ba Amerika bagwanira mu kirere, igihe senateri Joe Biden hamwe n'abandi bagenzi we 2 bari kumwe, Chuck Hagel hamwe na John Kerry, bagendera Afghanistani. Igihe indege ya kajugujugu barimwo vyabaye ngombwa ko igwa vyihuta kubera ibihe bibi vy'urubura rwa neje. Uwo munya-Afghanistani Kalili yaciye yifatanya n'abasirikare bagiye gutabara baja mu misozi iyo ndege yaguyemwo kugira bashobore kubarokora. Aloyizi Bigirimana, urakoze kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi.
Impunzi z'abarundi barenga 300 bavuye mu nkambi ya Cyaka muri Uganda basubiye mu gihugu cyabo ku bushake. Ubuhungiro burya bwerera benshi, ntiburyoha rwose, abantu bari barushe, imyaka yari ibaye 6. Nibaza yuko umuntu wese ahungukira igihe yumva ko umutima we ubimusunikiyemo. Uyu ni Epifani Kabushimiye Ntamwana, ambasaderi w'u Burundi muri Uganda. Bwa mbere mu Rwanda harahatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana. Urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika ruherutse kugirana inama na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron mu mujyi wa Mpiri mu majyepfo y'igihugu. Ni iki kidasanzwe muri iyi nama? Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye ni mu kanya ku buryo burambuye, ni mu gikuri. Impunzi z'abarundi barenga 300 bahagurutse mu nkambi ya Cyaka muri Uganda berekeza mu gihugu cyabo cy'u Burundi. Ni umugambi wo gutahukana impunzi zibyifuza. Inkuru irambuye tuyibaze mugenzi wacu uri muri Uganda, Ignatius Bahizi. Impunzi 332 nizo zasezerewe kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Cyaka zisubira mu gihugu cy'amavuko cy'u Burundi. Amakuru dukesha umuvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi mu gihugu Julius Mucunguzi avuga ko izo mpunzi zavuye mu nkambi ya Cyaka kuri iki cyumweru zikajyanwa mu nkambi ya Nakivale mbere yuko zikomeza urugendo zerekeza mu Burundi zinyuze mu gihugu cya Tanzania. This morning 332 left. They were coming from Chaka refugee settlement. Ati izi mpunzi zavuye mu nkambi ya Cyaka bahagaraye i Nakivale kugira ngo baruhuke, kandi kuko Nakivale iri hafi cyane n'umupaka wa Tanzania. Munzi ko impunzi nyinshi baba ari abana hamwe n'abagore ndetse harimo n'abantu bakuze. Ubwo rero biba ngombwa ko hategurwa imyanya zigenda zihagararamo kugira ngo ziruhuke zikanafungura mbere yuko zikomeza n'urugendo. Guhagarara Nakivale mbere yuko zikomeza byanahaye amahirwe abayobozi batandukanye kubonana nazo no kuzisezerera mu mucyo. Aha Nakivale naho haracyari izindi nyinshi zasabye gutaha. Nakivale who are expected to leave. Uyu muvugizi avuga ko gucuriza impunzi ku bushake bikozwe ku busabe bw'impunzi ubwazo bwabitangiye mu mpera z'umwaka ushize. Umugwi wa mbere w'izi mpunzi watashe mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka zitwarwa n'indege. Izatashe kuri uyu wa mbere zo zakoresha inzira y'umuhanda zinyuze mu gihugu cya Tanzania. Byakozwe ku bufatanye hagati ya HR, Uganda, Burundi hamwe na Tanzania. Uyu muvugizi w'ikigo gishinzwe impunzi yanze kugira byinshi yavuga ku mpamvu bahisemo ngo izi mpunzi zicurwe zikiye mu muhanda wa kure cyane wo muri Tanzania kandi hari umuhanda wa hafi unyuze mu gihugu cy'u Rwanda. Zimwe muri izi mpunzi zatashe zivuga ko icyo zahunze cyarangiye ariyo mpamvu zahisemo gutaha. Hanyuma maze kumva yuko Burundi bumeze neza ntamfata ivyemezo byo kujyana ihungukire. Nta kamaro ko kuguma mu buzima bubi numva igihugu cyanje giterereye. Igihugu cyanjye ko naragiye nkanafashe umwanzuro wo gusubirayo nuko numva hari umutekano kandi abagenda bose abaki atakibazo atangwa n'ikiri. Abavyeyi bacu bose niyo bari bene wacu niyo bari batugira twitareka amahoro ari. Nyamara hari izindi zivuga ko zo zitaragira igihe cyo gutahuka kuko zisanga mu Burundi hakiri umutekano muke. Je nta mwizero mfise wo kuzosubira mu gihugu canje mu gihe ubutegetsi bukiri buke. Igihugu canje ndagikunda n'u Burundi bwanyibarutse kandi nicitse. Ari ubutegetsi bukiri hujya bwa CNDD-FDD notuma nemera gupfira ngaha aho ntaza kwicwa n'inkota kuza kwicwa. Nukuri njewe ntago birashika, ntago yo gahunda ndayishika. Abo bantu bariko barahunguka bahunze vuba baracafite ibintu wabo biracariho. Rero guhunguka ntaco nabangiye gukora. Maze imyaka myinshi kuja guhunguka ugeze mu zabukuru ntaco bimariye nta nico bimfasha. Epifane Kabushimiye Ntamwana, ambasaderi w'u Burundi muri Uganda, we avuga ko iri hunguka ryari ryaratinze. Ubuhungiro burya bwerera benshi, ntiburyoha rwose, abantu bari barushe cyane, imyaka yari ibaye 6. Nibaza yuko umuntu wese ahungukira igihe yumva ko umutima we ubimusunikiyemo. Gikuru ni uko hariho abariko barabitahura ko ari ugusubira ku gihugu cy'amavukiro. Ukurikije imibare ya HR, Uganda icumbikiye impunzi z'abarundi 51,000, inyinshi ziri mu nkambi ya Nakivale. Hari kandi ziri mu nkambi ya Rukinga, Cyaka, Rwamwanja hamwe no mu mijyi nka Kampala na Mbarara. Iri hunguka ry'abarundi ririmo kuba mu gihe amajana y'abakongomani nabo barimo guhungira mu gihugu.
abahunga binjira baturutse mu duce twa Beni ahavugwa ibitero by'intagondwa za ADF ku basivile. Imibare ya HCR iragaragaza ko Uganda icumbikiye impunzi 1,400,000. Inyinshi nizituruka muri Sudani y'Epfo zigakurikirwa n'izo muri Kongo mu bwinshi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. Banywanyi b'Ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 2 5 5 4 1 1 2 ubusa 1 ubusa 6 abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 2 5 4 2 ubusa 5 2 9 3 2 9 4. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1 3 5 1 9 9 9 5 1 8 5. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu. Ku itariki ya 8 y'uku kwezi kwa 10 mu mujyi wa Mpiri uherereye mu majyepfo y'Ubufaransa, urubyiruko rukomoka mu bihugu bitandukanye byo ku mugabane wa Afurika rugera ku 300 rwagiranye inama na perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron. Mugenzi wacu Timu Ishimwe yavuganye na Olivier Nasagambe, umunyarwanda ukora ubusesenguzi utuye i Lyon mu Bufaransa, amubwira ikidasanzwe muri iyi nama. Muri iyi nama yari yatumiwemo urubyiruko rw'abanyafurika rugera ku 300, yagaragayemo ibibazo bikomeye urubyiruko rwahataga perezida Macron wagezeho akarakara ndetse akananirwa kwihangana. Iyi nama yari igamije kwiga uko hashyirwaho uburyo bushya bwo guhangana n'ibibazo no gushyiraho icyerekezo gishya ku mibanire hagati y'igihugu cy'Ubufaransa n'umugabane wa Afurika, hanarebwa uko urubyiruko rwaba urwego rwo gutanga ibitekerezo n'igenamigambi. Ingingo 5 z'ingenzi nizo zibanzweho cyane muri iyi nama: uruhare rw'umuturage, kwihangira imirimo no guhanga udushya, amashuri makuru n'ubushakashatsi, umuco ndetse na siporo. Ntabwo ariko ibi ari byo byonyine byagarutsweho, kuko perezida Emmanuel Macron yabajijwe impamvu igihugu cye gishyigikira abayobozi b'ibihugu byo muri Afurika bategekesha igitugu. Umva uko yasubije: mugomba kwerura mukambwira uwo munyagitugu munshinja gukorana nawe. Uyu mugabane wa Afurika utuwe n'abantu bakiri bato benshi, abayobozi babo rero barashaje kandi bajya ku butegetsi bakabutindaho. Rero birumvikana ko tugomba kugira ibintu duhuza. Navuganye na Olivier Nasagambe, umunyarwanda utuye mu mujyi wa Lyon mu Bufaransa, ambwira iki inama itandukanyeho n'izindi zari zisanzwe zirimo abakuru b'ibihugu. Inama yahuje urubyiruko ruturuka muri Afurika na perezida Emmanuel Macron wa Mpiri hano mu Bufaransa. Ahanini ni inama koko nk'izisanzwe za France Afrique, aho twari tuzi ko Ubufaransa buba bugiye kubwira abayobozi ba Afurika ibyo bagomba kujya gukora iwabo. Aho byari bitandukaniye rero noneho nuko Emmanuel Macron yatumiye urubyiruko kugira ngo baganire mu bibazo bihari, bivugirwe ku meza, atari ukubabwira ibyo bagiye gukora, ahubwo ari ukuganira ku bitagenda neza hanini cyangwa se no ku byagenda. Utekereza ko kuba Macron yaratumiye uru rubyiruko yaba ari imwe mu mpamvu zishimangira ko ashaka kugirana umubano mwiza n'ibihugu byo muri Afurika abicishije mu rubyiruko? Nibaza ko kuba yaratumiye urubyiruko biri mu mugambi wa Emmanuel Macron muri iki gihe cya manda yiwe, agerageza kwiyegereza Afurika, ndetse nibaza ko ari intambwe nziza kuri we, ndetse ko Abafaransa bazanabimwibukira ko ahanini Abanyafurika bamaze kurambirwa ibikorwa by'Abafaransa kuri Afurika. Rero gutumiza urubyiruko ni ukugira ngo mu by'ukuri ahanini yerekane ko ibi bintu biri kugenda mu nzira nziza, ndetse ko atari abanyapolitiki ari kuganira nabo, ko atari abayobozi, ahubwo ko ari urubyiruko rurimo abartiste, rurimo ba rwiyemezamirimo, ari byo muri rusange tuza kwita ngo societe civile. Ari ikintu urubyiruko rwasabye Emmanuel Macron? Hari aho urubyiruko rwavuze rwasabaga ko habaho vision y'umwaka wa 2030, aho rwasabye byinshi, ko habaho ubuhahiranire budasumbana, atari uko
bamwe bagurirwa kuri make abandi kuri menshi bavuga ko hagomba kuba ubuhahirane nyabwo, ko hari inyunguramagambo yo bita vocabulary mu cyongereza cyangwa vocabulaire mu gifaransa bigomba guhinduka nko gufasha Afurika, ko ibyo bigomba kuvaho kuko mu by'ukuri Ubufaransa budafasha Afurika, ahubwo muri icyo gihe buba bwifasha, cyangwa se bimwe bafashije Afurika ugasanga ari ibyo kumugaza abaturage bikagendera muri ruswa bikarangira ntacyo bimariye abaturage. Bashaka kumvikanisha ko igihe Ubufaransa buvuze ko bufashije Afurika ahubwo bujyayo bwifasha, nicyo ushatse kuvuga? Yego. Kandi ibyo byo birazwi ahanini koko wari ukwifasha. Uretse kuba urubyiruko rw'Abanyafurika hari ikintu rwasabye Emmanuel Macron we ku giti cye, hari icyo yavuze agiye gukora gishobora gutuma umubano w'Ubufaransa n'ibihugu byo muri Afurika ugenda neza? Biragaragara ko Perezida Emmanuel Macron afite ubushake bwo kugarura umubano mwiza wa Afurika n'Ubufaransa wagendaga nabi kugeza ubu. Kurebye hariho gusubiza iminyago y'ibihangano bya Afurika byari biri mu Bufaransa, twabonaga mu mamizi yo mu Bufaransa biri gusubira muri Afurika. Arasaba ko habaho kwiga ku mateka ya Afurika mu mashuri ya hano, mu gihe abana b'Abafaransa bigishwaga gusa ko Afurika ari ishyamba, ko ari inzara, ko ari intambara, nta kintu gihari. Ariko urabona ko afite ubushake mu by'ukuri ko ibihugu bya Afurika ndetse n'Ubufaransa byakorana neza. Twizere ko bizakomeza. Nasagambe Olivier, umunyarwanda utuye mu Bufaransa, ndagushimiye cyane ku mwanya wahaye Ijwi ry'Amerika. Urakoze namwe team, urakoze Ijwi ry'Amerika. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Ku nshuro ya mbere mu Rwanda hari hatangajwe urutonde rw'abantu bahamwe n'ibyaha byo gusambanya abana. Uru rutonde rwasohowe n'Ubushinjacyaha Bukuru rwahuriranye n'umunsi u Rwanda rwifatanije n'isi yose kwizihiza umunsi wahariwe umwana w'umukobwa. Mugenzi wacu uri i Kigali mu Rwanda Asumuta Kaboyi abaha inkuru irambuye. Abantu basaga 300 nibo bamaze gutangazwa ku rutonde rw'Ubushinjacyaha Bukuru ko bahamijwe ibyaha bishingiye ku gitsina nko gusambanya abana ku gahato. Abasohowe ku rutonde nabahamijwe ibyaha n'inkiko ku buryo budasubirwaho ndetse bagahabwa ibihano. Ubushinjacyaha buvuga ko gutangaza amazina y'ababikoze biri mu mugambi wo guca intege abakora ibyo byaha, dore ko bavuga ko bikomeje kwiyongera. Abashyizwe kuri uru rutonde biganjemo abagabo bahamijwe ibyaha byo gusambanya abana b'abakobwa bari munsi y'imyaka 18, ndetse hagaragaramo n'umubare muto cyane w'abakobwa n'abagore barezwe gusambanya abana b'abahungu. Nta kigereranyo cyashyizweho cy'abagabo cyangwa se abagore bakoze ibi byaha, ariko kugenda usoma amazina ya buri wese wahamijwe ibi byaha, umubare munini urenga 95% ni uw'abagabo. Icyemezo cyo gushyira amazina yabo n'amafoto yabo hanze cyashimishije ababyeyi bavuga ko iki cyaha kigenda kiyongera umunsi ku munsi. Wenda babashyize ku karubanda hari igihe bitikaho bakagira ubwoba, ariko ayo mafoto y'abo bantu baramutse bayohereje mu tugari, bakohereza mu mirenge, bakohereza mu midugudu, umuntu akaba ari ruhamwa yahohoteye umwana ungana gutya, ifoto ye iramanitse ukajya bavuga bati uyu nka kwa kundi kuri banki bashyiraho babihemu abantu bambuye banki. Byadufasha n'umuntu wese ajya avuga ati uyu muntu yahohoteye umwana, ashobora gukatirwa imyaka 15 tuvuge. Umwana wavutse icyo gihe yafunzwe ntabwo azamenya ngo runaka yafunzwe kuko yahohoteye umwana mugenzi wanjye.
ariko iyo foto ye ayibona bakamubwira bati uyu muntu yafunzwe kubera iki n'iki, yahohoteye umwana, igihe azafungurirwa icyo ari cyo cyose, na wa mwana amubonye ajya avuga ati ibyo byose uyu nguyu nubwo yafunguwe yarangije igihano cye, ariko yari yahohoteye umwana mugenzi wanjye, akanamwirinda akanamutinya. Urutonde rw'abahamijwe ibyaha byo gusambanya abana rwashyizwe hanze, ari nabwo u Rwanda rwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa. Wabaye n'umwanya wo gusoza ubukangurambaga bari bumaze igihe busaba abana b'abakobwa gutangaza ababahohotera no kubageza imbere y'ubutabera. Nubwo abana bahuye n'ihohoterwa basabwa kuvuga babakoreye ibi byaha, usanga abana benshi bafashwe ku ngufu ndetse bagaterwa inda, bashukishwa utuntu bikabaviramo kutarega ababahemukiye. Ese ntago namureze kuko nta bintu byinshi birenze, burya iyo uvugishije umuntu akakubwira ati umwana ndamwemera, nzamwandikisha, nzamufasha, uramwihorera. Ntago wakwirirwa ujya kumurega, byararangiye. Sinigeze murega. Ntago nigeze murega kubera ko natwaye inda nyitaho, arangije anshyikiriza ababyeyi, dore umukobwa nateye inda, nibiba ngombwa ko umwana azaza mu rugo mujye mumwakira. Nanga afunze nawe turangana. Bwana Mwiseneza Claude ufite ishyirahamwe rirengera aba bana baba barabyariye mu ngo zabo, agaragaza imbogamizi ituma abasambanya abana badafatwa uko bikwiye. Harimo ababa baratewe ubwoba, bumva yuko nibaramuka babavuze bashobora guhemukirwa n'abo babateye inda cyangwa se imiryango yabo. Icya kabiri, harimo imiryango nayo igenda ihuza bariya bana ndetse n'imiryango yabo, abo batewe inda bakabahuza n'abo bazibateye, ugasanga barimo barashaka kujya mu bwiyunge, aho ndetse usanga n'ababyeyi bamwe bashaka uburyo bashaka gukingira abo bana bakiri batoya, ariko mu by'ukuri bikaba atari byo, kuko itegeko rigena yuko umwana uri munsi y'imyaka 18 yaba abishaka atabishaka, umusambanya wese agomba kubihanirwa. Ubushinjacyaha bw'u Rwanda bwatangaje ko ibyaha by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina imibare igaragaza ko bigenda byiyongera buri mwaka. Ubushinjacyaha bukuru buvuga ko hagiye gushyirwaho uburyo butandukanye bugamije gukumira ikorwa by'iki cyaha, harimo nko gushyiraho amategeko ateganya ibihano biremereye ku bantu bakora ibi byaha. Ndetse abafite amashyirahamwe arengera abana basabye leta kwihutisha kuvugurura itegeko rihana icyaha cyo gusambanya abana kigashyirwa mu byaha bidasaza. Kuri uyu munsi mpuzamahanga w'umwana w'umukobwa, urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rwatangaje ko ibyaha rwakiriye bigendana no gusambanya abana byiyongereye ku kigero cya 55% mu myaka 3 ishize. RIB ivuga ko yakiriye ibirego byose hamwe 12,840 muri iyi myaka 3, aho mu mwaka wa 2018-2019 yakiriye ibirego 4,077, naho mu mwaka wa 2020-2021 ikakira ibirego 5,330. RIB kumvikanisha ko abibasiwe no gukora ibi byaha ari abana b'abakobwa bari hagati y'imyaka 14 na 18. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Nshuti z'Ijwi ry'Amerika, uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho, mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25, ni ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3, no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Ku wa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi ry'Amerika kuri metero 25, kilohertz 11,835. Ingabo z'igihugu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC zavuze ko kuri iki cyumweru zishe abarwanyi 2 b'inyeshyamba z'abarundi za Red Tabara, zifata abandi 5. FARDC ivuga ko abo barwanyi baguye ahitwa Kibirizi ho mu kibaya cya Rusizi, teritwari ya Uvira, intara ya Kivu y'Epfo. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'igisirikare cya Kongo muri aka karere, Major Dieudonné Kasereka, avuga yuko igisirikare gikorera muri brigade ya 12 batayo ya 2 iri Kabunambo muri teritwari ya Uvira, cishe gitezambusha abagwanyi ba Red Tabara 2, gifata abandi 5. Uyu muvugizi w'igisirikare cya Kongo muri secteur opérationnel Sokola D akomeza kuvuga yuko abagwanyi barashwe bari bavuye Burundi bagiye gufasha Mayimayi Kijangara usanzwe ateza umutekano mukeya abaturage batuye mu kibaya cya Rusizi. Ku ruhande rw'umuvugizi w'inyeshamba z'abarundi za Red Tabara Patrick Nahimana anyomuza bivugwa n'igisirikare cya Kongo ko ari abagwanyi ba Red Tabara bishwe abandi barafatwa. Nakubwiye ko ayo makuru atariyo kubera abantu bose bari
bavuye mu migwi igwana bose usaba muri leta Tabara. Bishoboka yuko rero bari abantu baba baje bakiyitirira izina ryacu, izina ry'umuhara, ariko ntabwo ari abasirikare bacu. Kubera ko wakana ko atari bo. Babihakana ko mfite amakuru ahagije aho dukorera n'ibikorwa tuba turiko turakora. Aho gace mvuze ka Mutara na Rubizi nta bikorwa byacu bihabera. Cyongeye ko twebwe nta ntambara turimo turiko turagwana muri ibi bice by'ino byose byo muri Kongo. Igisirikare cya Kongo ndetse na guverinoma ya Kongo bivuga yuko biri gukangurira imigwi yitwaje ibigwanisho gushira intwaro hasi cyane y'abanyamahanga igasubira iwayo mu gihugu. None se mwe mwaba mwiteguye gusubira i Burundi? Ikibazo dufitanye na leta y'u Burundi tuzobitorera umuti muri izi nzira twahisemo. Twebwe twahisemo kurwana iyo twaza ku butaka bwa Kongo naho twasabye uruhusha. Uburyo twagiyemo rero nibwo tuzobandanyeho dukoreramo twebwe ibyo by'amareta twe ntibituraba. Twebwe dufise objectif yacu duhanze amaso tuzoguma tuyikurikira mpaka dushika kuco twiyemeje. Bernard Kadogo n'umuyobozi wa sosiyete sivile mu kibaya cya Rusizi ashimira igisirikare cya Kongo cishe kirashe abagwanyi b'abarundi bari bagiye gufasha Mayimayi Kijangara uri Rugeji mu misozi iri ya ruguru ya Rubirizi. Uyu muyobozi atangaza yuko Mayimayi Kijangara akoresha rumwe mu rubyiruko rw'abarundi mu kunyaga inka, gushimuta abantu ndetse no kunyaga abagenzi bari mu modokari ziba zivuye mu mujyi wa Uvira zigana mu mujyi wa Bukavu. Twabibutsa yuko tariki ya 5 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka wa 2021 inzego zishinzwe umutekano zafatiye mu mukwabo Barundi 30 muri Sange yo mu kibaya cya Rusizi bashinjwa kuba barinjiye muri Kongo mu buryo bunyuranyijwe n'amategeko. Abandi nabo bagashinjwa kuba bari bagiye mu mitwe yitwaje ibigwanisho ikorera muri iyi teritwari ya Uvira. Veda Singabo ku bw'aradijwi rya Amerika, Uvira mu Ntara Kivu y'Epfo. Inshuti mwarimo duteze amatwi ibiganiro twabateguriye kuri iyi saha n'ahabihumurije, ntimuze gucikwa n'ibiza gukurikira. Tubashimire rero ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Bakoze kandi bagenzi banjye bose bagize uruhare muri ibiganiro. Byari bihagarariwe na Edi Rwema, washyize hamwe amajwi ni Fatuma Karara Arimasi. Kuri mikoro mwari kumwe nanjye Eugenia Mukankusi. Tubasezeye tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe muri byose aho muri hose. You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington. It's an Mpiri record. Dr. Mash Production. Holy Seven, your smile. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Ielewe, ielewe. Nasikiliza sauti ya Amerika. Tusikilize sauti ya Amerika. Taarifa ya habari ya ukweli. Ielewe, ielewe. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Vipindi vya furaha, amani, umoja na upendo. Dusangire ijambo yahuje benshi.